Kunhun kinoy lam ke NPP berkentup ya ke Youth Wing Shillong City but NPP Women's Wing East Castles District ha ke nok pai sngi jong ke khat atrek unai tung arja arpulai kilami shakmat ban pen ram ke jingjia sa thombor ke Dr. Amprin Lingdo ke MLA jong ke parti na East Shillong but ke menteri ha ke sarkar MDA2 na lor ke jingsha thermau ke yingsa jong ka pelajia ha ke miet jong ke khatwai trek unai tung arja arpulai Kini ke kunhun kalarai ban bu ke jingtho show menteri rangba ke jella ukon rat ki sangma bat kumjuru show sembut menteri rangba ubari pej ke tenat kampo ying uba prestun ten song ban kentui ki bor pelet bo amdai ban ai jam ye ki bodon kti bat kham tam yau bala syakam na kate ke jingjia kum kay kesan jok NPP bangin kondam ya ke jingjia ka bajaman ni janmit hari yang jengkong ampri ibadairu minister di balam khmat hasorkar badairu naka yang kesan jok NPP kamtam ko an kondam ya kani ke jingle jong niu brewsimat habe dai bat kani ke kam ba umdai tang di ta handri di dai ta kin thai brew bat kum kini ki ni kerpat ya ke home department bat ka juga pore police department do bakan simkhia ya kani bakane kawan ka jing siir umdai tang i handrai ngatai ya kiwi kin thai brew ni kini kiba don dekat lang hat NPP bakum kini ki rukom atak ne kum ki ibu pencangan susuk kan ya kalian kawan mo ya si gibun ki thai brew jong ni ki don dekat buat ka yang kesan jok NPP kani lah ya si kala ondai tak pasta ngintip tak dong ikerpat ya police department atau home department bukan simkia ya kali bahkan le ya kabudon kam ben ai kata jing sajan ya kat kumkaan pelabu daka police department hot nak kalian jong ni tinggal konkret hi bangin tho kata ka city apa ya dei kani ka atak ka bamenen janmit bat kumno ban wanrak kata jing songsuk jing songsangan umdai tangi ki tentai beriu jong ka NPP ne no handri ya kan dong kasnong ni pengkalat jong kalat kha hi berkoi kumbang alap bang yong ba kayen kesan jong i Dr. Amprin bat kani kayen kesan ka adai ka bala sakri ba ngadu unchwa bat ni ibukim judan kung kita ki boy dubu takika ne ki hapo yang asal because iskan kemle ke bakla tata jing soskan ki padba ki benrung benmi ma benra kita jing benya kran kita jing untuk koi pakat bakum kini eru kin manja tinggi kandang sibun kan ya apa police department kelakkan menubur tingin ailap dulu ya ka police department bukan dek kam kerjaan juga bertindak yang inquiry kepada kam bat hadir balak ni statement lagi tingin saya kayak kepada kayak kepala ya kini kita matrai mentaksin terjadi ingin Aisyah Home Minister bat Syah USP kan juga nga penremjur kini ke jingjia ke bajaman janmit hayen jung i Madam Amprin Lingdo bede i cabinet minister jong ke state Meghalaya jung ni kajing yakren jung i hakani kesni ka penpau yang aku ke Hebrew ber ini ki badan hangi ba nim shongsnan lada ubriu hi shimat ulalet hadu hayen banle ya kata kakam ka ba kajing tumu ka jung tinggi tip ke ikawan jah gen hambut ini. Kaniru kawan ra ya ke jingbam shongsna ya ke snong ya ke thawi barokoi. Te ke jingkerpat na kaliang jungi hi ke women's wing ya ke home department ya ke police department bikin simkhia ya ke ni ke case but pemtaru ba nangnya syahmat ngim kemi lenti syu bikin jaku kini ke kajing songsangan kam songsangan syu ini kikin thei nei kirampa nei no kapor bajaman no kadei jani kibri kirambur ni nongya ni te lada ubriya hishimat unot pandai hadu haye te kamut shalenti singki nimtip kanja ini yin jani kadon ke NPP tingi le kumshiye na ke NPP ni kondam bahaya kan kamdai banja ya iman jangan namun naluru naga lombing jangan NPP joni kira nisim kya bahaya kali pati beriu isu don kata kejikmu tiba ya sepenuh ya tiru bagi mtip ya ka security jangan beriu ya bagi mtip ya kata ka burung
dia beliau meban don kan kita i jingya syah kan don kan ka jing her ka jing mot ko khat jong tiru jadi man ya syah kan la sampos nem idon akan mi ka jing syakri pata empat judon kata bangin don kanu ka jing soma kan ngati pa ini kwa ikipat ba makin suko ya kan dia ba mentah kali kapor ba si mo kibun hi kibandon ha kajindom kibun kiban gitar ya kita kijing ja kompine tamba kadon ke police department ke banpet ya kaan kadon ke police department ke banpet ya kajing shok san ngindai ban shim ya kan no ka jingle shok shim bahkan pen leksis ir kan yang diberi ke masyarakat. Madam Menteri di kandidat kentai di Bajau National City. Musim kia ya tadi ketinggal tadi menit kajian atat ini beliau. Apabila long met yai. Tinggi kepat ya ke polis department berkecil kia kanyat ke institusi ini bat ngikepat bang ngiru idon kam menyo kai kes kriat sakman kenang bangin musutu umlo jam sakmat sa bangin ya sakman ngikepat ya polis department bahkan dasim kya ka dengan kes ba kanun jasuk sunu lani sunu selong ye beli tangayin madam Menteri pat sunu selong ye inen kekam parti ne inong song job dari kesidu nang thama block executive committee National People's Party di Sianan ya kena Shillong City yaki East Khasi's Women's ba ningte persyak lani ban penrem ya kini juk thambor praja minen jamie hagi yang jongi Dr. Emperin Nindo ibarangi minister jongi kecela jongi ti ni kerpat hiru nakali yang jongi kumka block executive committee nang nepon nang khamai ba kini kenja su hadinan ni nomor ba kawara ijma iki babun ki balang khanta mi jeng thai ki khana ki khulum nomor ba kini ki baro mo da ki jingle tumi ki ki bri ba kwa umpura ki kumar kan baha kan nunung sakia ka ba singan ya ka la ka tumi dan ya ka dong ka sinong